jamme kisema misalmini mo be inde mun yetteru mun kala ka tolordo Allah beedi jam ka be ngureji ka balli e ka jawle haray ko teddungal musibbe amen seliyankebe ben tentini jodibe e laral di walla bengal haray hidon andi hiden haldi lewru kala alkamisara non ko yen fottu haray non alkamisa odo sabor sumay hande ko go haray alkamisa on ko nyande 6 février do hawrita haray ka wowden fottude don haray ko teddungal men en fowden torimo beta letu sakko tulta haray teddungal mon dum bandrabe haray partager don seda mi do yiya video ji yimbe no ataka no wowla birdi ay kun sare jawri do wattiri do woda ko mi detail seda jonna haqqil seda vraiment no yurmi ha partager don seda partager don gokkuni nitam badadi yonnuma dunno waduma dunno haya nyon sanzata kono jamme kisema misalmini on kala ka tolordon Allah beedi jam on ko adi ko meden jogi ndobbo tiga so abor suma ngari suma e on hatto jina e maafe tori piji buy ara kala hatto jimbe ndobbo tiga konno hani men noddude ka 628 01 35 04 628 01 35 04 amma fi wada yaw ngara e numéro ji dinno don kona kri zere kore labe e leydi Côte d'Ivoire haray ko video wo mom nyoni yide bayro ande Allah wadi mo beno wawi udutude telephone mun yodo e goddo ko wawi yodade tawata si on darig di on tedo ndiri goto sustawolde hande mo beno wawi udutude telephone mun wawla ko faala wawla ko miji ataka dum ko droit de saken ko woni tum min mido landi ko hadi jabon hurriya yimbe be ndimu mabbe ngu ko hadi jabon ko yowiti hay e dina si pullo no faala do wona e chrétienjo ko hadi jabon dum wono eni Allah jonna e goddo hurriya liberté Allah déclare na bani adama liberté de choix de tout ono yo nono anga wonata libre ko men faala ko wonata onon hadi sanzon bandrabe fulbe ci goddo wowli ma o yi yande o ala droit yigol ko ono yiyo to modon ko faala don ko yo yiumo e ko faale mon hakkunde mon Allah ko dum goddo tagira ko fi yo o wonu ka welete don yo hu ko welete don hakkunde mon Allah are ko pay ko sare o wowlu no dum avisi ko nebi fi ko yowiti e sengo politico avant tout d'abord politique wona dina imo wada yewtereji bendudi yewtereji labadi menen marbe hakkilbe meden suti vision makko ko woni o ronki o loere fofere jasere dabbobe laamu be lagni dum pay kun sare woni hol e yewtereji makko sika faamowo siko afaamowo ataway ko loere e jasere dabbobe lambe woni ilnana mar wona o ganyo mabbe hande na o ganyo mabbe jango himo faala nabe ka fa buri ka faala na dombe kono ko loere mabbe den o yi e fofere mabbe den bandra
eno wonɓe yaltude ko militanɓe selluɓe waɗanma ɗum ɗo, militanɓe selluɓe wurnuma, militanɓe jomallan ɓay ko saare feƴƴino ɗon bandira, o feƴƴino ɗon, ɓay ko saare feƴƴino ka miiji ɗon ɗon neeɓi, o feƴƴino ɗon ko neeɓi bandiraɓe, ko neeɓi non. min ko martun ko mi wasiyo on fof wono wonɓe landarde ɓiɓɓe lagine kala nano ngal ɗo ɗengal ko mi andinta on tun laamu kala no mari ko wiyete kon mbatula, militantisme ko mbatoto e kala mbatiɓe laamu singu moƴƴi ɓe lumbido yisirade, singu yani ngu yolike kon woni yolago makko, naati e terer wargol lanca bonnana yimɓe, an milituɗo on e tawtuɗo haqqille on fof on jolo e jahannama. miɗo mari preuve, alqur'ana yewti. min ko mari komi wasi on fof wowloɓe heɗeteɓe faalaɓe sansude avis jokka ɗo ƴawra ɗo minen kadi joni min yahay ka laamu, minen kadi ni e ni mi heɗo ɗolla mi alno moƴƴa. min o jooɗiɗo yeeso mon ɗo ɓeɗo arno ka laamu ɓe wi goto mayataɗo fi politique, goto mayataɗo fi suwa makko politique, ɓenni goto kadi fermetake hunduko mum ɗo fi o duwaka wowlude ko ndaari makko. min ɓe sokila hara mi yaltuno nun ka kaso tawi goɗɗo waraka ado mi nangede, waraka ɓawo mi nangede, hara ɗum waɗano, goɗɗo ciwlaka ɗo fi no wowli haala, wallahi mi aderayno, kono miɗo tori Allah yo Allah dandam mi tawtude laamu wo laamu ka aduna ɗo ka yimɓe warete tawa warɓe ɓe nangeta. kala e mon ƴettuɗo hakkil mum e yiyande mum ɓay ɗaɓɓoɓe laamɓe no foofi, minen kadi min jokkay ni e ni, minen min ñaamay, ko wallahi kaɓe joloy wo a joloyay. mi wondiri wurɗomo mayata, Allah ko seedeya. ono wonɓe nini créide ɗumaji jokken enen kadi adere, jokke enen kadi ñaame. billahi Allah yewti fi firawna fastakhaffa qawmahu fa ata'uhu. firawna créino parti politique, o hoyni jama makko, o foofini ɓe, o waɗi divisation, o wari woɓɓe, o waɗi piiji tere, yimɓe makko ɓen fof ɗofti, ɓe jokki, ɓe jaɓi, fof aderi ande kadi ɓay ko kanko tullamo to, jokken enen kadi heɓen ko men ko fa atahu. ɗon andi ko non résultat on, yaɓudumu qawmahu yawma alqiyama fa awradahum nnar fa bi'sal wirdul mawrud. bandiraɓe, fir'auna yaɓudumu qawmahu yawma alqiyama, fir'auna ardoy to yimɓe makko ɓen, batula ko batinomo, toobi kelli e hoore tererji ɗi o waɗi ɗin fof, wallahi woni e yeeso ɓe yewtira ɓawo, ɓe jokkay mo ha ka yitte. bandiraɓe, kanko wonoyta yeeso maɓɓe ɓe jolloya ka yitte, ta goto e mon naado hoore mum heno manama. on ala droit non kadi jaltingol vocal ji aybina yimɓe waɗa yewtereji, ko goɗɗo wowli on tawta o komanta yennamo tie vandi tie sa ko minen waɗanma ɗum, minen jawri ɗum, ko fasigaku noon bandiraɓe, fasigaku noon, gollal fasigaku noon bandiraɓe. hara yalte ɗum mo beno mari suwamu on, mo beno mari suwamu on. si goɗɗo yehi o subike hunde, o jokki hunde, ha o inni tigi tigi ni ɗum ɗo on wela, siɗo mari hakkil ko yo yewtirmo no famira. wo politique wona dina, kono politique Allah holli en naadoya yiite, ko ɗum naadoyta firawna. et puis o wona yeeso jama makko on ɓe fof ɓe yewtira ɓawo. yaqudumu qawmahu yawma alqiyamati fa awradahum nnar fa bi'sal wirdul mawrud. kadi ɗon andi on ɗum, wa utbi'u fi hadhihi dunya la'ana wa yawma alqiyama bi'sa rifdul marfud. bandiraɓe, hara min kon ko ɗum peti mari komi wasi o payi kon yo dartu programme o moƴƴa, yo wonu neutre. si laamu ngu waɗi ko moƴƴi o ƴetta o yewta, o inna laamu ngu moƴƴi. hara o jaɓali
ɗaɓɓoɓe laamu kam ɓaye laaɓanimo ko lowɓe ko fofuɓe ko jaasuɓe ɓe waɗata ko moƴƴi sakko ɓe waɗa ko boni. ɗaɓɓoɓe laamu lagne fusko ɓe wawi ala ɓen o accida ɓe tallallakeji maɓɓe e tanaji maɓɓe amma jogiiɓe doole ɓe laamiɓe militantisme jokkugol parti politique ɗo sikkuɗo ɗum naadoyta yiite naadoya yiite luttina ton kadi qur'ana yewti ɗum inonde ɗo yaltina suratul hudi ko Allah yewti haray jokkugol laamuji waɗayɗi piiji pankareji tooña ciwlo wara hoore tooñ warɗo nangetake milutuɗo ɓen adeeri jaɓi haqqille ɓe wondi e ɓen ka wonkimum kene e gundo mi wondiri Allah kaɓe natoy wowanatoy si falano wara ko kamɓe toni ñamude an ala ñamde a natoy dey Firawna ka gonno bandi Allah wi yaqdumu qawmahu o ardoy to yimɓe makko ɓen tawi non ɗo andi gonɗon probléme on ko fastakhaffa qawmahu wa ata'uhu o foygintini yimɓe makko ɓe o woni jabbar o woni hardane ko mi woni lamɗo on alaysa li mulku misr wona min laami Égypte ɗo wa hazihi l anharu tajri min tahati o sutaki ndiyan no ila e tandeji andi afala tubsiruna on yiyata laamu angum min Firawna ko min laami on ɓe fof ɓe waɗini gonga ma lamɗo fof adeeri jokki tawi goto suustawol jebbili ɓe jokkimo ɓe tewtimo jasinen ɓeɗo ɓanten fi ɓeɗo waren ɓeɗo ɓe jokkingol innowo acci ala haɗowo ala ka aduna ɗo ɓe huɗa ɓe lettira yolede lahara billahi wallahi tallahi yaqdumu qawmahu yawma alqiyama ene yimɓe makko ɓen ko ka politique ɓe jokkimo idéologie politique ko ɗon ɓe jokkuno ɓe jokkuɓe Mao leydi Chine ɗon andi fewndo Mao yiyay plus de 10 millions de bo jaɓuɓe ɗin ideji haqqillaji ɗofti Mao wari yimɓe ɓen fitum monden hitu waɗugo révolution ji ndara on ɗum jawle ɓe fof Mao wonoya yeeso maɓɓe naadoya ɓe fof yiite kadi qur'ana wowli ɗum bandiraɓe ara min ko ɗum mari mi holo sukaɓe fof fi aderugol iɗen seedi ono nini mo heɓi ɗo noddowo ina arima mi walle yiida e laamiɗo ndi leydi fof on yahay parce que fende on ngala objectif minen kadi meɗen wawno yaade min landike goɗɗum meɗen woodi systéme ji no ɓe faala men naɓirde fiyo men hendo ɗum kono ɗum ɗon walantako men menen meɗen suɓi ndimu ngun heɓomo beyo jogu ndimu mum takoto jokku laamu ngu tawata way o tigi no andi ko woni tonko ko billahi wonki woti no ɓuri aduna e ko woni aduna fof teddude bandira si Guinéen jogoto warama laamu ngun ronki yaltinde kombo wari Guinéen tato Guinéen jowo Guinéen sappo billahi goɗɗo jokki ɓen hakkunde Allah ɓe wono e yeeso itiraɓa on foppo yahay haray wattane yila ɗum e hino ɗaɓɓite suratul hud ɗaɓɓite suratul hud hiyon walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'auna ɓe fof ɓe jokki yamaru e fir'auna ɓe woni ɓawo fir'auna ɓe jaɓi populisme on ɓe jokki wa ma amru fir'auna bi rashid tawi noon ko fir'auna yamirta ɓe kon gida ɓe holla tawi yamaru e fir'auna on fewa joni noon résultat on ɓay ɓe jokki fi kala moƴƴa Allah o yaqdumu qawmahu yawma alqiyama fir'auna dey o wonoya yeeso yimɓe makko ɓe ñande darngal fa awradahumun nar o naadoya ɓe fof yiite o wona yeeso ɓe yutira ɓaawo haa ɓe fof ɓe naatoya yiite awa noon wa bi'sal wirdul mawrud boni jolirde jolande ɓayiro ko yiite bandiraɓe wawtu biwuɓe jokkintina fi hazihi e ɗan gurdal aduna ɗo ɓe jokkintina la'ana tan kuddi wa yawmal qiyama ñande darngal bi'sar rifudul marfud boni ballal wallangal ɓayru ko wallugo lamɓe toñoɓe lamɓe dictati kono walla woni yedade de ko bi'sar rifudul marfud boni bonande militanjo wallitiɗo laamu e hoore toñ woɓɓe yo daro no moƴƴira firawna e bonde tawi no ton moƴƴuɓe tawi woɓɓe no ton moƴƴuɓe
Allah holli en ɗum e Qur'an ɗaɓɓite suratul Ghafir yon ka suratul Ghafir suratul Ghafir Fir'auna hari e bonde tawi no ton militamɓe tigi soɓeɓe kono noon tawi kamɓe de ɓe wowlanaymo gonga so tawi on wona e sifa ɗum ɗon ara e bona on no doda ɗuno hari mo militi ko gonga mais erreur ji ɗin exaction ji ko Firawna fokkintinta dey o wajotono o inna Firawna ɗum ɗo dey wata waɗu ni ndare ɗo wa qala Firawna wi zaruni tertelan aqtulu Musa mi wara annabi Musa o acce mi wara o wal yadu rabbahu yo noddu jooma makko ha on haɗa mo mi warde mo innino min akhafu miɗo huli an yubaddila nde wattitata dinakum dina mon kan e politique mon on aw an yuzhira ma o feññina fil ardi ndi leydi alfasada ko boni o nani Firawna o wi he onon batula mi faala acco mi wara annabi Musa o acce mi wara o miɗo huli ha wata wattuto o dina e doole men ɗen e politique men o wa qala Musa annabi Musa maki innino min ustumi molori dey bi rabbi jeyɗo lan on wa rabbikum e jeyɗo on min kulli mutakabbirin immorde kala mawnintiniɗo la yu'minu mo gonɗinta bi yawmil hisab ñalande hasbore wa kana rajulun mu'minun min ali fir'aun oɗo ete dans la famille de Pharaon ko ɗum Allah woni yetade gorko wi gonɗinɗo jeyaɗo ka ɓeygure Firawna tawi yaktumu imanahu tawi mo suuɗi gondinal makko ngal kono ɓayru o yi'i no andi si annabi Musa warama ko kanko o e jokkuɓe firoɓe fof ɓe daɗata o wi ataqtuluna rajulan e o wara gorko an yaqula fi o wi'i tun rabbi ya jeyɗo lan on Allahu ko Allah o yon wara gorko fi tun mo jaɓi Allah o gerda komploji waɗa fi majjingol mo waramo o wuufi wa ufawwidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad o duumi e ɗum o rerɗi e ɗum o soholiri ɗum wa ufawwidu amri ila Allah o wi mi acci fiyake an on juuɗe Allah mi jonni Allah fiyake an on ɓayru ko annabajo makko non protège ude dans un plein dictature mi jonna conseil ji moƴƴi wata waru Musa tertemo ko dina makko jokki si tawi ko gonga woni awa ko wi mema on ko mema yon si o fenay kadi woni yanta hoore makko kono watan warumo en an kadi amurti me warati o wuufi wa ufawwidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna saddal adha bandiraɓe kanko dey o daɗuno fillotoɓe bi filli o lumbiduno annabi Musa e daɗuno o daɗuno few o tawano e ƴawoyɓe ɓen kama fir'auna en kaduna ɗo ɓe yoli kala kara ɓe lutti haray ko rerɗingol onon sukaɓe men ɓen aduna ko ha seeɗa bandiraɓe wallahi menen meɗe mari sabuji naɓaynoɓe men ha men joɗata men na walle men fi tracteur ma hunde kare ɓe waɗa mais no waɗirteno tagoto jaɓ maɗɗade doliwal bandiraɓe taw maɗɗo doli onon sukaɓe kadi onon wonɓe wadde aybina wikko wata go ton aybin siɗɗo mum wata on aybin paykon kon mo mari gongaji makko ɗe ko woni yewtude ko paykon kon no mari gonga ko woni yewtude ko mo mari gongaji makko ɗin ton e nder yewtere makko ne si tawi ko hakkil wonɗon mo heɗore sele aybingol wikkagol faminalngol men ɗo wondema ko manjalla jowuri fenande na manjalla jowuri ko soɓe o jokki e progrès kadi on nanirali mo wondema o jokki hunde kaare haysimo wolde ɗum andari a tawa ko fijudaro woni e sama kala aray min ko ɗum mari komi yeeto onon siɓɓe amen ɓen wattane yila bandira affaire politique naado ya yite yawmal qiyama wo politique na dina jokku awa arɓe wo mbato arɓe laami wo jokku ñaami de yari de yimɓe ɓe yo ware ɓutta deƴƴa ciwle sokke waɗe ɗum ɗo ko halda fof yo bonnite an jokku ɗon ayna ko enen yandi ko billahi ɓe wono ya yeeso yitira ɓawo kono yadata ha kayite aduna noon gasa folon no lakara o moƴƴoyta bandiraɓe wattani yila are mahi remen
sukaɓe fulɓe are moƴƴine pisciculture ne en liƴƴi fuuta no hatonjine liƴƴi hara ko ne'aɗi ɗo ara wona nangaɗi waɗa produit wallina e frigoji formori wakaje wona lebbi si ɗum hewta ñamen ko alda e cellal are ne en liƴƴi are ne en nayi e dammi are tuten leɗɗe are jangen are ɓanten fiika men are wonen progrès bandiraɓe miɗo yihankin histoire mawɓe mon no hawninmi no bonninmi hakkil Cheikh Anta Diop no windi tarika mawɓe mon le premier voyage des cadres les diplomates foutaniens leyde Porto en France Bordeaux vraiment ça m'a bouleversé la tête hari ɗo mari mawɓe bandiraɓe kono noon kamɓe ɓe tabutuno ɓe ñiiɓi ɓe jokkisoɓe ɓe gandiɗi na ko miiji ɗon hande ko mo yehi Canada janga mo yehi ɗo janga woni e ɓenduɓe siɓɓe woni e ɓenduɓe woni e ɓenduɓe woni e ɓenduɓe woni e ɓenduɓe yalte e leyde yimɓe ɓen arton kamon arte ndi leydi hebbinon ndi heewon tef Fuuta Jallo jokkon sooɓe Allah walla o yalama yimɓe aybingol paykun saare tawton ɓe ɗum o taw jaɓu ɗum o fenande ɓe waɗa vidéo wo ɓe ɓorno ɗon ɗuma woye sellu dalen ɓe famina paykun saare ko gaño sellu gaño fulɓe wona woɓɓe maɓɓe mino wowla yoodo piiji c'est pas logique fena tukka goɗɗo toñamo tun ɗaɓɓalngol mo ayɓe créyalngol mo ayɓe yo waɗu heen ko fenande jokkuɗon wowloɓe noon ɓe ɗuɗa probléme ko non ara ɓe commentaire ji jonna ɓe raisonnement non ti a raison goɗɗo wata wiwde ɗo ɗi paykun saare woni yewtude ɗin ɗi wona moƴƴuɗi fenande wallahi fi sengo dow ka politique fi sukaɓe men ɓe yo daɗu fi maygol feere mere hakkude Allah ko gonga makko manifestation ila 2007 on ɗum sanji pelleti ko gonga makko manifestation ji ɗin ala ko nafi yo gandu noon yimɓe ɓen be wona e laamu yimɓe ɓen be jokka laamuji ɗi mo be noon ko suɓi wo ko mi andini on tun ko pelletti ko gonga kala jokkuɗo laamu jaɓi ko ngu woni wadde yimɓe ɓen kon tawata na ko moƴƴi o wattodi e maɓɓe huwondire maɓɓe kaɓe naatoy wo o naatoye kaɓe lumboy wo o lumboye ɗum ko Qur'ana no détail ɗum holli en flagrant kala jokkuɗo ko jokki wo kanko ko jokki kon ɓe yaada haray ɗum noon mo beyo ndaaru ko suusi haa ka suusi Allah o haa ka hooli lahara ko gonga o haa ko hooli ñande goo tigi maayay o surre bandiraɓe haa ka o tigi hooli o awloto ñaama makko ngon tawata ɓe o bambi ɓen tawata ɓiɗɗo makko ɓattaaki hay ɓengu makko jokkatamo ɗon mo ɓe miijito nden ñalande ɗon si huwa goɗɗum ta goto jokkir fi kaari en jokki ta goto waɗu fi kaari en waɗi heɓi wattane yila yo bandiraɓe wattane yila maye ɗo e mayay naadoya yiite kadi jokkugo ko jokkiwo ɗum naadoya o tigi yiite luttinamo ton kus hare bandiraɓe men no ari waɗi projet janoɗo e leydi Popodrafi o pisciculture ɓeɗe ñaagi on duwanagol projet maɓɓe on iɓe waɗi prévoit fi waɗugol 10 000 tonnes chaque mois golle labaɗe waɗangol ɓe duwa yo Allah waɗ barke kadi ko sonnaji woni hoore mum vraiment c'est magnifique ala nokku kaji innen gandal nafaye ko be ñaamen taw ko be gollen wuren ɓe aren gollen ɓe ƴetta ko mari kon ara investisa ko nafata jama on kon investisa ko nafata jama on kon yalte macca nga an duuɓi nogayi la gollande Porto duuɓi nogayi réussite ma o fof ko fiiɗa ɓanti cuuɗum kere a yeeta jooɗi ɓe lagine ɓe ala ɓantude cuuɗi a yeeta jooɗi ɓe lagine ɓe ala ɓantude cuuɗi a yeeta wonɓe gaɓen ala darude réussite ma o fof sans idée sans projet mo ɓe ko marron ko ngar ɗiɗo yaaduji ko ha hende tuma yahugol